Okay, last order of the day. Kita dapat double beef homemade burger daripada Food Panda. Warna-warna bom, pakai glove dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita smash. Kita flip. Sos black pepper sikit. Kita kacau. Letak cheese keping. Okay. Letak caramelized onion atas. Okay. Kita doublekan dia. Sur. Memang sur. Atas bawah kita letak sos homemade itu sayur salad dan sekeping tomato. Inilah patty dia. Tak terliur ke bapak mu tengok? Alright. Inilah beef homemade double patty, double cheese sekali dengan caramelized onion.